إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله ربكم وأطيعوه، فإن تقوى الله عز وجل سعادة العبد وفلاحه في الدنيا وأخرى. Dengan sawabian mga beriman, mulia kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kita nyo yariha dunia, in dunia ingatun natu darub tilain wa bala. In dunia ini pagtatandasan sin Allah ta'ala, sibu da miskin iban sindayahan, sibu da masan yang iban simbukun, tanda sunda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna in dunia adlaw, in dunia lugal pagtatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dhaikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya, in tiap-tiap ginhawa makananam siya sing kamatay wayroon dapat, misan pa siya iumulan na mahawa dunya, iwan wayroon da maksud sing kaon niya hakabuhi malaingkan partandasan lawairing ha mga kawajiban dia akan iwan liangan sin Allah. Iwan impagpinda-pinda sing kahalan marayaw iwan simmangi mahuliin uwian, iwan balikan puasin damikyan yadto pa Allah ta'ala isa-isa niya hakarna sim paghisab hiwan pagtungbas hadlo qiyamah. Di nga sawabyan mga bariman, imbiya kato takagin hawa way doon dapat buat malengkan inmoy da kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo riha dunya tandasun kita sin Allah, sumasa na kenta tandasan sin Allah kasaniyangan, sumasa na kenta tandasan sin Allah ta'ala kato kakuyagan, iban kasanyangan, iban kasigpitan. In tandasun sin Allah dayahan iban sin miskin, aun iban sinway maas iban bata, nasa sakit iban sinway tandasun sin Allah. Uno ini panandasin Allah kanila diha dunia, tandasun sila sing kasigpitan, tandasun dasab sila ing kamaumuhan sing kasanyangan. Ang kanalong sim mga ulama ibadallah fi hadhihi dunya
تارة يكون بالنعمة والرخاء وتارة يكون بالشدة والبلاء تارة يكون بالصحة وتارة يكون بالمرض تارة يكون بالغنى تارة يكون بالفقر akarna mga beriman mu'min in kamaumuhan di ha dunya ini tandasun siya sin nikmat sa lagu-lagu tandasun siya sin alta tandasun siya sin rizki tandasun siya sin bayra kula tandasun siya sin sasakatan niya malingkat tandasun kita sin Allah Ta'ala sin kaiinginan takawayan tadi ha dunya in kamaumuhan tandasun kita sin Allah sin kamiskin tandasun kita sin kasigpitan akarna imaksud sin Allah ipanandas ka to sin mga ini kita unya bang hisimeng at magsyukur kaniya iban kita unya bang isun nagsasabar madto kaniya ang kanna imbar iman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban lil mu'min la yaqdi Allahu lahu shay'an illa kana lahu khaira long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ajaib imparakala impakarajaan simbar iman akarna wayruun ding mga pakadaran ihandak sin Allahu Ta'ala kaniya pajatuhun na bariman buat malingkan inito katantan hikarayaw kaniya amuyan mga bariman tumtumun na to uno-uno inihandak ka to sin Allah para tungun sin Allah kato sibu daing kasigpitan iwan sing kakuyakan inyan hikarayaw pa mga bariman ikarayaw pa mga bariman di yad tumahinang sawab hikasigpit kaniya atawakan hikajuljana kaniya adlaw qiyamah salong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in uno-uno na ikadar sin Allah mga bariman ihandak niya mga bariman inya tukatantan karayawan akarna Nabi sallallahu alaihi wasallam inna may takato di nga sawab yan mga bariman ayaw kita maajaib ayaw kita mainu-inu ayaw kita magmangi huna-huna sing kita pa Allah bang kita piaratungan niya panandas sing kasigpitan in maghuna-una kita may ba ako ini piaratungan na kasigpitan piaratungan na bala panandasin Allah sin inaku ini nagsasambahayang nagbabasa sing Quran nagtataat pa Allah may niya ako ini piasigpitan piaratungan bala way na rizki ko way na alta ko way na sasakatan ko way na bahay ko way na anak ko way na katantan uno na yung piaratung ka ko sin Allah ingatun na to ing katantan yan bang kita nagtataat da pa Allah inyan hikarayaw kato hadakala dinilang kita alta dakula amuyag timahinang sawab ikakufur ta pa Allah hindi ta na hikasujud pa Allah mahinang sawab sing kalupahan ta na nagpapanjari kato inag tagmilik kato inaghanugara kato tawiya yaun pila na sadya indayahan di maingat magsukul pa Allah di maingat magtaat pa Allah di maingat magpakuha sin alta nila pagkamiskinan in kamaumuhan in alta hikajuljan na kato in kamaumuhan ikasan niyang kato hadlaw qiyama bang natuyan yusal pagkawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala di nga sawabyan mga bariman imparkala sin bariman pakaradjaan nila maka ajaib iwan lando maka inu-inu kanalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk hadith niya ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairul lah fa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah maka ajaibin parkala simbar iman long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabunal tuding katan simparkala simbar iman marayaw sadya kaniya iwan diyat tu kawa akan hahambuk tauhay siyo-siyo na malaingkan habar iman da uno yan mga bar iman
akar na imbar imalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila siya datungan si makakug kaniya sin mga karayawan nikmat ipaganugara kaniya sin Allah, doon na indatungan siya alta dakula, doon na tawfikan siya magibadat pa Allah, at tawakan uno-uno na ding mga ridiki idihil kaniya sin Allah, ipagmasukul niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, hisujud niya, maingat siya magsarang sukul pa uno-uno na inhiyanu gara kaniya sin Allah ta'ala. Karena yung mga bariman ang kan makaajabing parkala nila long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sila datungan sing kasigpitan kabuhianan nila diha dunia, uno-uno la paratungan sila aramala, malawa imbay nila, paratungan sila baha, uno-uno na inya tukatan tan hipagsabar nila. Benim bariman paratungan si rijiki alta magsukul, kadihilan bay, kadihilan hinang, karihilan uno-uno na dahil mga kasanyangan diha dun hipagsukul simbar iman. Paratungan sabsya panandas, kasigpitan, ipagmasabar niya, amo ini impakaradjaan sifat si mga silabar iman. Bukon pang paratungan na kasigpitan, na di na magsambahayang, di na magpuasa, di na mengat manuntum pa Allah, makahuna-una na siya pa Allah. Hati ko waha lang yan Allah, di na malasaka ko, di na ako karyobaan, la abadan. Imbihat to kabtangan si mga jahil na kauna. Asal yato siya butsin Allah Ta'ala, amuin mga sila kaiwanan, datungan na sila, kasigpitan, makahuna-una na, may baha ako lang niya hina na sin Allah, maray lang niya hati ko waha, di na ako kalasahan sin Allah. Bukong bihat to mga bariman, bukon ingkasan niyangan dalil wat in Allah nagrida na kay mo, bukon sa wala ko taga sasakatan, taga alta, taga anak, taga bayra kula, bat magmaana na yan batin Allah malasakat, bukon bihat to. Bukon sa wala na kaudayahan, bat magmaana na yan Allah malasakay mo, bukon kita ni mga Kristiyani iwan sing kaiwanan, kitaan nyo in kaiwanan dukay ng agama, bangta kitaon dayahan de sab sila, taga sasakatan, taga alta, taga gadji, taga bayra kula, uno manunjo kinabaha batin sila kasabun nalin in jawab bukol. In alta kasanyangan dunia, di magmana batin Allah malasakan nila. Biadahan sa bangkitak ingkahalan sing kitaron sing kasigpitan, di dasab magmaana batin Allah Ta'ala malisu nakato, madugal nakato. Kanalong sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya, fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Mamungin mga manusia long sin Allah Ta'ala, iban adapon ng mga manusia, pabila siya to kasunsintuhan niya, si ni'mat sarta piyahayang kaniya ilijiki niya, iban hinang siya dahing mga sarayaw-rayaw ing kabuhianan na maghuna-una na siya, bunal to din mga yagti hasawab sing kamulyahan niya hadarat sintuhan. May miyan ni mga manusia, bang paratungan rijiki alta, makahuna-una na, miulya ko lang nga sin Allah, kaya ridaan na ko sin Allah, bukong bihat to. Di magmanin alta, ba't nagrida na kato in Allah? Kana, asugpat sin ayat, wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Iman adapon apabila siya tukason pasigpiton kaniya ilijiki niya, na maghuna-una siya huna to di mga yagto, hakar na sing kahinaan niya pa Allah, na mamung siya intuhan kuhina niya na ako. Ini biyabeta sin Allah, naunding ha mga kamusliman hamasay ni, bang paratungan na rijiki sin Allah, makahuna-una na malasa nakakuin Allah. Tanda niya, kaiwanan din kanila di na magsambahayang. Di na magsambahayang.
di na mag-ibadat tagayaon, di na magpuasa, di na magzakat sinalta niya, di na magsadaka, apangingat niya inalta dihil kana sin Allah, manunjuki watin Allah, nagrida na kaniya, imulong na kaniya, saula ingkahamong haya simbaran, ingkahil ti simbaran niya yaon kaniya, makahuna-una na siya, nagrida na lang niya kako in Allah subhanahu wa ta'ala. Inya tuhuna-una mangi bukon marayaw. Bukon siya rin ha mga pangindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iwasintuhan niya. Biadaha sa bimbiya kato kamiskinan, ayaw kita maghuna-una pa Allah, saula kita way sasakatan, way bayra kula, way sasakatan dakula, way rijiki, way katantan, ayaw sab kita maghuna-una pa Allah, maghuna-una mangi, batin Allah Ta'ala, wala na siya lima sakatu, akar na inya to mga bariman, huna-una piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sawabian mga bariman, ingkasigpitan maluhay pagsabalan dahil sing kahayangan. Bunal kabtangan sin ulama ingkasigpitan maluhay pagsabalan dahil sing kahayangan. Ingkamamuhan bang kita mahayang aun bay tarakula aun sasakatan tarakula aun kita dayahan kita ingkamamuhan mahunit ta sa sabaran. Amo sa maunit sabaran, mahunit kita makatumtum pa Allah, mahunit kita makapagsarang sukul pa Allah. Ang kanalaw si mga ulama na kauna, Hari Abdurrahman ibn Auf, tiandas kami sing kasigpitan, nakasabar kami, mahulit tiandas kami laway ring hakahayangan, wala kami nakasabar. Bihaning kamatauran sing kamusliman. Bang tandason sing kahayangan, tandason sila sing kahayangan, tandason sila sing kasagdapan dunia, si rijiki sin Allah, mahunit dila sabaran. Ingkamaumuhan, bangkaw taga sasakatan, taga alta, maluhay ikaw magmaasiat patuhan. Pila na sadya inji majatu, pila na sadya tabiayaun, aing kamatauran nangangaji miskin way alta. Miskin way alta, kamatauran nangangaji. Dahil nga sabi lang si mga ulama, ingkasigpitan, kaya sabaran na mo. Kaya sabaran na mo ingkasigpitan. Inway roon alta na mo. Inway roon agad bay na mo. Inway agad sasakatan na mo. Way unta na mo. Way kura na mo. Way alta na mo. Hawak to kami. Tiyandasin Allah sing kasigpitan. Kaya sabaran na mo lang si mga ulama. Hawak to kami. Tiyandasin Allah sing kahayangan. Wala na mo kaya sabaran. Bihanin ulit. Ingkamaumuhan. Ingkasanyangan sing kita. Mangindahi kato. Pahikalupan na to panagpapanjari kato. Dahil nga sawabian mga bariman. In uno-uno na sadya kaya dar kato sin Allah. Bang kita dayahan, magsukul kita pa Allah. Bang kita miskin, magsabar kita pa Allah. Akar na tumtumun na to. Ini katantan. Pakadaran. Iban hikarayaw. Ha mga sila bariman. Bang kita mga subo. May ta mahunit sabaran. In kasanyangan, hawak to kita pasanyangun na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawabing pagsabar kaniya, laway ha pagsukul ha ni'mat dihil ka na sin Allah, amuin kaya na naman niya, di maun in pagsabal, bang di maun in pagsukul, hawak to siya mahayang makalupa siya hanagdihil kaniya. Sawab kita niya imbaran niya, makakaus dumawat sing kabayaan niya. Amuin in sawab. Amuinin sawab. Ang kanin mga mano si halang kasanyangan, mahunit nila pagsabaran. In uno-uno na kasanyangan dihil kanila sin Allah. Akar na in kasanyangan, irijiki hipagdil sin Allah, magkagunahan kita niyo. Hipagmasyukur na to pa Allah, sarta suway siya mausal pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga bariman. Dahil nga sawab yan, uno-uno na sadya, in paratungon sin Allah kato, in suway na to yadto, hipagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang sa upama kasigpitan, bang sa upama sab kahayangan, inya to katantan, in suway na to hipagmasyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akar na mga bariman, magbalik na kita niyo pa Allah,
Mabaya kita iban sindi, dayahan iban si miskin, magbalik da pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna, in adlaw qiyamah, adlaw pagtutungbas. Adlaw pagtutungbas sin hinang mangiiban si marayaw. Adapon in dunya, pag-aamalan sin kita niyo, paghihinangan sin kita nilutuanan, hihalop na to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah azimul ihsan wasi'ul fadli wal judi wal imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan sawabian mga bariman, tumtumun na to in dunya ni malawada. Mawaya kita niwan sindi karena ingkawuhi na to diha dunya. Ding namayan halom tiyan kita nusimaas na to ika isa kawuyanan. Ikarwa kawuyanan sing kita niyo puas na to ding hanag hula-hula halom sintian hiina na to nagkawuhianan kita nuriha dunya. Tumtumun na to in dunya hinilalawayan sing kita niyo. Muy da kita niyo palom simpakubulan na to. Mawaya kita niwan sindi akarna ingkawuhi sing kita niyo by level siya bukun hambuok sadya. Kabuhi na to halom sintian, kabuhi na to diha dunya, kabuhi na to halom sing kumul, iban sing kabuhi na to haadlaw qiyamana. Amuinin, suway na to pikilo ni ban sindum adlaw. Ding asawabyan mga bariman, way doon ding mga hinang na to, marayaw iban simmangi, dakula iban sin siwi-siwi, nakatatapok iban sin nakalalahil, ingkatantan ini kaingatan sin Allah, iban bibis taniya, bang isiyo naman inagamal ibadat, iban nagmangimat to kaniya. Ding asawabyan mga bariman, ding asawabyan mga bariman, miyulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtung kakaliin ulama, bang isyun afdal sa rayaw-rayaw. Uno, dayahan magsusukur pa Allah, atawakan miskin pati sabarun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin afdal manusya pahadarat sin Allah. Tau dayahan sa nagsusukul pa Allah mga nikmat dihil kanya sin Allah. Atawakan amuin tao miskin sa nagsasabar hauno-uno lim panandas kanya sin Allah. Daing hisiyo in pinaka-afdal marayaw daing kanila karwa. والتحقيق في ذلك لهم سمع علماء أن الأفضل منهما الأتقى لله جل وعلا. إن بينك أفضل دين كان لك رواه أم إن بينك لبي مبوغا نغم مبوغا فالله سبحانه وتعالى akarna in taqwa na to iwan sin iman na to pa Allah nagbibidda-bidda aun makusugin iman aun day sab mabawa aun day sab sarang-sarang. Amo inin aqida sin ahli sunnah, in aqida sin ahli sunnah, in aqida nila in iman aun mataas aun mabawa aun bukun aun sarang-sarang. Bihad to in kamuga sin kita ni pa Allah nagbibidda-bidda aun labing kamuga pa Allah aun day sab bukun aun day sab sarang-sarang. In pinaka-afdal ding hakatan pahadarat sin Allah amuna in manusia pati bukaun iban nagmamabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pa siya miskin bang siya nagsasabar haununo ng panandas sin Allah sarta lawim pagmabuka niya pa Allah lawi siya din sin dayahan nagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan sa nawang siya dayahan sarta nagsusukul pa Allah ha mga ni'mat dihil ka na sin Allah sarta lawing kamuha niya pa Allah siya na impinaka-afdal din hakatan manusia. Amo yan biasin sifat sin Abu Bakar radhiyallahu an. In Abu Bakar radhiyallahu an ding ha mga dayahan ding ha mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sin Nabi ding ha mga dayahan sarta lawi ang pagmasukul niya pa Allah iwan lawi ang kabuha niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ding nga sawabyan
Piyabidda sa sin Allah ding hakatantan sahabat iban ding hakatantan bariman. Karena simbuggat sin iman niya. Bang timbang in iman sin Abu Bakar ding si pagtimbangan iban sin iman sin Abu Bakar ding si pagtimbangan iban sin iman sin katan bariman puasing kanabihan iban sin karasulan timbangun si pagtimbangan in iman nila katantan lamud na iman na to katantan iban iman sin katan kasahabatan imutang pa si pagtimbangan iban pa hambog timbangun iban sin iman sin Abu Bakar labing buggat sin iman sin Abu Bakar. Allahu Akbar. Sawabyaun na kaning katantan sin kasipat-sipatan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan mga bariman day nga sawabyan in ibra in pagbistahon sin Allah day nga katantan kato amu in lavi imbuga niya nagmamawuga fa Allah subhanahu wa ta'ala imma na sin nagmamawuga fa Allah ta'ala matan amu in himihinang sin unu-unu nendiakan sin Allah iwan limalayo in unu-unu nendiangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan mga bariman day nga sawabyan in tao tagaakal pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala imatan bariman imatan tagaakal in akar na in kita nyo inidiha dunya lima bay sadya biasin sa pantun nagtulak-tulak harap matupakahula-ulaan biasin sa pantun timulak kita no rin diiding hasambuangga harap matupalupa sug atawa kam matupatawi-tawi nagdara kita nyo lutuanan na tuhawak to kita nyo tumulak bihat tuing kahalan na to diha dunya harap kita nyo paadlaw qiyamah in suway kita nyo maginang lutuanan na to dahon na to hipangaluk pa Allah subhanahu wa ta'ala akarna inta utaga akal bang niya kaingatanda in siya tuy magbalik da pa Allah tumulak da pa Allah magbalik da magtuka niya in suway sa himinang lutuanan niya hipangalup niya panagpapanjari kaniya dahil nga sawabyan mga bariman mura-murahan kita nyo katantan taufikan sin Allah imagtaap magtuka niya imagmabuka magtuka niya imagsabar kita nyo haununo na yung kasigpitan hiparatong sin Allah kato imagmasyukur kita nyo haununo na indeng mga rijiki hidihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعل لك ذاكرين لك شاكرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين اللهم أصلح ذات بيننا وأصلح بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وأموالنا واجعل لنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين اللهم اكتب الصحة والعافية لعموم المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واغن فقيرنا يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.